Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulo-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje okufanele sisenti-ke elimnyama-ke leli ukuze ukwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa phezulu ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje ukuze ngakuphuthukela izindaba ongazi njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje nginayo-ke sithi-ke ama-updates mayelana nesigameko sayizolo sokudutshulwa kwabalisa abahlanu bedutshulwa ngamaphoyisa. Kuthiwa labalisa bebelokhu befunwa ngamacala okubulala abantu abangu-4 ezigamekweni ezahlukene okubalwa kuwo nokubulala iphoyisa. Amaphoyisa ebelandela umkhondo ngalabalisa ngesikhathi bebona imoto esolisayo bathe mabeyimisa babese bedubula kuqala labalisa bebhekise emaphoyiseni abese abuyisela-ke amaphoyisa abadubula bafa bonke bo-5 batholwe nezibhamu ezingekho emthethweni. Lesi sigameko senzeke eMpumalanga eHammarsdale. Kuthiwa-ke vele-ke laba-ke ababulewe-ke bebevele-ke bebulala-ke benquma-ke laphana-ke bake babulala ngisho nephoyisa-ke laphana okuthe mabebona-ke imoto yamaphoyisa-ke ibalandela babe sebekhetha ukuthi-ke badubule kuqala-ke namaphoyisa-ke abese ayabuyisela-ke laphana-ke abakwazanga-ke ukuthi-ke baphile. Isigameko senzeke eHammarsdale. Mina ngicela ngibhale nama-comment section ngiyafusha uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese wenze kulungile nje ungixhase ungaphumi ungacindezelile-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje kushone isenti-ke elimnyama-ke leli konje ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezinje ey'shisa phezulu ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.